Hakasian beningkong ka Yaibet Jingshai CLF Multipurpose Cooperative Society kalayo banlum banlang ki para long kene ki badan hapo jong ki village organization but ki self help group lingba bala penlong da kalungpung ya kendo lang ka bala tip kum ka first annual general meeting ka bala penlong ha ka lai putrik nailar aja pesan ha hol jong ka school St Francis High Secondary School Umber. Hakatai kejinga lang la shimbentado Dr. Celestine Lingdo ubedai UMA jong umsning constituency kum kongsan Uraja Brahma Project Director DRDA no Port Ribhai District kum usumbut kongsan kinong yalam bakmat jong ka CLF jong ki VO bat kiwe kirang ba ki he officer na katanat umsning CNRD Blanc. Hakatai kesni layo ru ban plepat ba ya ke yeng office terekam kabla shushim wai jong ka Yaibet Jingshai Saulum cluster kabla pli do Raja Brahma Project Director jong ka DRDA no Port Ribhai District kabaya kani ke office terekam labu akasnang Umber. Nice one. Office supervisor, Yes. Just done for the renovation and all. Yes. What is there? We'll try to get it projected and all that. One official procedure, Vision statement kalau kemudian ni tiga seksi members jom Yaibet Jingshai CLF yang muat berat ingkau yang jingsliu hakisnya nikau dan kemudian yang pelok kahwan banlong di bakwan bakia banlong di jingnan jingska dan tipru yang dihok di bentar banyo di surau kilen di singkien di babiak hakisnya idong batihan jadi perok kowe. Dia hako kasihan idon yang ini di office bearer di OB di Benilong, Presiden dari Menga, Kong Caroline Presidential, Secretary Kong Yanenda Nongkang, Treasurer Kong Shimpilang Lindo, Vice President Kong Honorable Thank You, Assistant Secretary Angel Jun Lakian. Diisi member Rako, di total jom diisi member Rako Kilong Live Forward. Kabagi subcommittee di dalam sanmut, DOB sanmut, bagi isi di dalam armu sanmut. Total number jom SHG bagi BO di bahag bago ke siaran. Katami balanggo yaki yang ke siaran kade yang ke kanil tarik November atau jarak mulai. Nangka katarik bagi yang ke bagi register aku ke society kade kanil tarik September atau jarak kusau. Islam di badan hako ke kelas kali jadi aku kedai teli IBOs di bahag hako ke siaran dan katsan teli SHG hako ke kelas kali jadi dan shispa lain program teli bagi bela register yang lagi hako ke siaran dan shispa san teli Islam di bayar soalan kaki IBO bad marjan dibanding merge dan sound teli. Presiden Sekretari Jong Kasno Tilang SSG Semoga Bungan Syikman. Mentara si kombina ulah apoio do master general, então posso. Nanti tem apoio se do program do ICR, nem como do na dia cá, nem da rumah. Então nós vamos escola, program. Apa yang kasih sih? Because he is developed. He has explored in the Kamachon. The Jingong, the one that pilih Kamgret itu ya. Kalau penuh kok Kamru, tidak ada. Tidak ada. So that will not only bring a name and orang the thing. Usaha na maybe. Tinda na belum she's finances are doing well. Yang apa ya? Ya, kalau saya lihat aku ni saya belum kenal company mereka dia dia. Tiba-tiba sini Islam ni nak the whole di jumlah ni. The jumlah mana? The jumlah.
Jangan mission jadi deh. Yang missionary. Mereka tahu missionary, one of the most advanced society. Papa, really. And now they walk in mission. We have got a missionary vision. A missionary sacrifice everything and they concentrate with one target. That's why they are called mission. The new motor of mission is the another level. National Livelihood Mission, the mission. Here they have a mission. The number of field is part of the mission. You are a step in the mission. Then whatever, Munchangi have government-wide skill, grant, then after that, after skill came what? Mission. After this mission, what do you want to act? Act the Manrega. Sespak ski matribulah. There was another act passed by the parliament. Then one of the act, under the act, kita come hop and pan video come sespak ski, umai, kabai penalty. Then have siu by video, undur report of limited days, umai Bible. Ada kita under the act. Kau belah trade, ya bah video. That is come under the act. Negara have scope under the government, the scheme, the mission, the act. Now, setelah kita scheme orang Ukraine tanjung ke BDBK, kita dah central pun jenis central mungkin. Kapan ya orang BPM mau penting buat apa pada awareness program regarding this scheme. This is 100% for the use of the tribal people. Ila kamroi penyekiwei klembek insaom ngapa iki kun ban kinirok site tu so beleng ngapa iki kun bakin irok kosnep tu so turun ban kuta tertem sekelina sikit kata ni kecil impel bat baro kabaka sorkar gale nadu swaba mangangan joy politics kiboy di balai menta bat nangai seksmat katong jong kanono sorkar kalong ban company yo engkot yakinong songsnong laganay harilu ni hari thor mensuara ke sorkar kapulik jimon Bagaimana sengi ki hospital, sengi ki school, ay ka jihika ki priu. Tekatan mo kalawan rak ka jibla. Hakaba ki priu kilala man sumar, yala ka jong ka jingkoy ka jingkya, kilayo ka jihika kuno baniada ni ki jingpang. Ba kalaya rap iki banduna ka jinglut bisa hakaba sumarpang. Ka sorkar ka sina ki surup. Syakishnong iba per kenang bagi nomor gila berpoi lima rep jogi sayo kaya ka go lani kaya ka thong kalong baka pisa karne kampun hapla jogi nang somshnong tahabala perkat paro saudong kiwan iskim iba per kabala sis pasni kaya kajimut kalong ban ai bisa syagi long ying long sem ke hadir makilas tadi nadong sedong ya kita kiskim ke beper hakabakut sorkar kami ringkat lu bagi sorkar ngitila beper ki om kalau dei kepor hakaba ni dei ban involve ye kilong mi laragi kuat pakari India jami kanong kabaroi kompak dei na takadaw lekpa ki program ki beper bat snow sarmuru banong mata kasni baka CLF hapo umbir bayai bet jingsai CLF kanai kadai dak kasi jauh kata jingeki lani ka movement kaban berkelai lem ya kilong kami ban kam ben roy ya kakamai gaji nasnowon ong ba what's no way ya gaji po islam jangan ngam ju islam hari